sini বিক্ষোভ মিছিল লেখা থানায় 17 ফেব্রুয়ারি 2020 জিবি হসপিটাল চিকিৎসা খালাইনি थाङै चन्द्रसिंह बसुमतारी बोस्ला जनाथन मलसमनो केन्टिननि न'फां ते बनि कर्मचारी रक आसमसा बरकनो बुटक खायै बरकनो खायमानि बागै आ केन्टिन न'फां बनो ग्रेप्तार खालायनायनि बागै दिनैनि अ बिक्षोभ मिছিল ते दाबि आबोनि बागैनो जों दले दले जों तिप्रासाराव बनि बिरुद्धिता खालायै जों दाबि मा जानांगौ तिप्रासा आयो लबथों तिप्रासा आयो लबथों तिप्रासा आयो लबथों तिप्रासा लंलेम
สะพานลงเลฟ Long live, long live. บอกสะพานลงเลฟลงเลฟลงเลฟบอกสะพานลงเลฟลงเลฟลงเลฟประชาลงเลฟประชาลงเลฟประชาลงเลฟลงเลฟลงเลฟประชาลง Sini krong nai tong nai joto tahok tai buhuk song norok no hai no hai sini krong ni mangbeliu lamjak sogo singo jarau hai no hai phai sok paijak killa ni athro bola hatiwo norok nugiman khana ni yang ulkuk phasing kaisa khadumani rally eba protest rally hni mano justice sanai tinini rally norok nugiman khana mass rally borok kuno political mothani bukhakti obo tini rally khlaijak tongmani ya kuno রাজনৈতিক দল এবা কোনো এনজি নিবাক্তি খাইজাক টংমানিয়া আমচাইনি টংকসং লুকুরক আমচাইনি টংকসং টিপ্রাসারক দিনি জাস্টিস সাनै লাহারং খরনানি নাংখা তামনি বাগে অ রেলি বো হাই সানমঙ্গ তিনি অ রেলি আবো जों बर'नि खुक्ति स्राय स्राय सायमानानि जायतकनाय केबनरनो सानानै मुसुङो लाइथांनाय 17 फेब्रुवारि 17 तारिख फेब्रुवारि सालनरक जतनो सायमानो আগরতলাनि जिबि साखामनक केन्टिनो खरकसा टिप्रास खरकनै टिप्रासा केन्टिननि बुबाग राबाय केन्टिनो सामुं तांनाय कर्मचारि रकबाय सेबक रकबाय बुटक खलायजाकमानि सिकक स्नामजाखा बरनो याग्रजाखा लाजिरजाखा बुटक खलायै जिबि साखामनगो खिगलाय तनमानि जों नुगैमानखा साब्रुम ब्रुम नबा हायके तंग सं टिप्रासारकनि साखाव सामुं सिद्रा तांनाय रक एबा बुनि दफानि बररक অবহাইকে ইয়াকশেক সুকসে খাইও রমফ্রে জাগো বুথার জাগো বুজাগো তক জাগো লাচির জাগো তিনি আপনি বাগিনা জাস্টিস সাनै আথর বুলাম চাইনি লুকুরক বরক জাস্টিস সাनै লাহার অংখলাইকা বরক নুগৈমান খানা বুকুক জুকসং তাকুক জুকসং আমচাইনি সিকলা সিকলি রক জিবি ক্যান্টিন নকনি মালিক তেই আরনি সামুং খাইনাই ও টিপ্রাসা খরক नै borokni bumung ang nong sainmani saitoknai borokno bunai rokno jasi sanai tini obahaike protest rally khaijak tongmani chungnugi mankha khoroksani bumung chandra singh molsom tei khoroksa jonathan molsom borok tini pso complain khlaimani yagulobo fr khlaimani yagulobo khoroksa pano samung sitra tangnai rok romjakmani koktoma krui aboni bagai amsaini lukurok tongkosong tiprasarok কোনো পলিটিক্যাল পার্টি তিনি ও ইস্যুনতি এই লাহার অংখরিয়া ফানা প্রটেস্ট রেলি খাইয়া পানো আমজানি টংক সংলুকুরক তিনি লাহার অংখর মানে জাস্টি সাनै जों তিনি নুগিমানখা आं मानखांगा खरस जगा दं बाय कक्सनानि साइटकनाय yang किसा बसगाङाव फायसिदि जोंथ' सायमानखा लाइथांनाय 17 तारिख सालमारिव खरक नैति प्रासारक जिबि केन्टिन नकनि बुबाग्रातै आरनि सामुंखायनाय रक बाय सप्रबजाक मानि बुटक खलायजाक मानि गनिनि खुक्ते आं कदालके सायमानानि मुसंग नरक तिनि ब अर्गानाइजेशन कुनो राजनीतिक दल दा तामु सानमंग तिनि अबाहायके खादमानि रेलि खलायलायदों जोंखे मलसम इउथ एसोसिएशन MYA हयते जेतु लाइथांनाय 17 फेब्रुवारि आदिनो मुनाफा क्लास्टारनि त्रिभाग्य गामिनि कालजारि फाइसिं गन्डासरा साब डिभिजननि ओंखे चन्द्रसिंह मलसम नै खरकसा बनि बिहि खामिया ओङै 13 तारिखआव जिबि हस्पिटालाव भर्ति ओंखा ओंखे 17 तारिखआव बरक सुति मानखा ओंखे सुति मानमानि परे ओ केन्टिनो किसा माइचावै नग फिरकनानि आफ्रु माइचाफ्रु बरक रां रुइन माइचालायो ओंखे आरो किसा कुलक लाइलियाना माइचाफ्रु ओंखे आबो किसा सालायखाना मालिक बाय आसो सामा बायसे ओ जे चन्द्रसिंह मलसमनि बोसला जनाथान मलसम बनो निर्दोष नामै एमन जे आक्रमण खलायखा बख्रक रग इट रगबाय तखा अखखा थै पर्यन्त खलायखा सिकक स्नाम जागो माने आबो सिकक स्नाम जागो आबो कबिनो ओंखे आबाहाय निर्दोष बररकनो कुनु बनि थानि कुनु चाय करै आबाहाय बररकनो सिकक स्नामै बुखां खायबा जों तिनि आथारब्ला बाजाराव चिनि मलसम इउथ एसोसिएशन अम कायसा NGO अमाय खेचों बिखुब मिसिल खाय दंता आमहा आबोनि यागुलत जों खोनाका जे थाना रगबो कमप्लेन खलायजाका FIR खलायजाका
खरस सिकपानो एरेस्ट खालायजाक माने रमजाक माने कक्टमारक नरं थानिया बहायता दं बुसुक जराते आगक जागाव कमप्लेन खालायमानि यागुलो अब रमजाक माने कथमा कुनफान जों साइमेयाखो तुब रमजायाखो आबनो अबिलम्बे ग्रेप्तार खायनायनि बागै आबनो दिनै जों मास रिलि खायो अबिलम्बे ग्रेप्तार खायना नांनाय दिनो चिनि तिप्रासारक कयेकजना जे चन्द्रसिंह मल समरनो उ जिबि कैंटीनो थाङै हेल्प खालायखा जुबा चुरे रखा आफ्रो लगे लगे न आगरतला आरोनि एनसीसी पीएस आरो लगे लगे न एफआईआर खायजाक ताबुक सक जरा ओ जे दुसी रकन ग्रेप्तार खायबानि जों कक्टमा मायाखौ ताबुक 17 तारिख फेब्रुवारिनि पाटिमुं सिमिया सालब्रुमनो मलसम कलय देबबर्मा रुपिनी दालबिदाल तिप्रासा लुकुरंनि साकाओ सामुं सित्रा थांनाय रक याग्रेवै दङ चप्रबै दङ रमफ्रे जागो बोथार जागो लामा कासु जागो लासिर जागो आबहाय पाटिमुं रक सालब्रुमनो पाटिबै दङ नरकनि एसोसिएशन नि बखाक्ति नरकनि मथानि बखाक्ति बबहायके आबहाय पाटिमुं रनो खादोमानि कक सानाय नों हासिनि लुकुरं आबनो आबहाय चिनि तिप्रासारक निर्दोष बरक रक न स्कुल थांथानि थों बा हाति थांथानि थों बा कुनु कारणे अफिस रग थांथानि थों आबहाय निर्दोष बरक रक न जाजाक बरक रक न आबहाय निर्दोष नामै बुप्रा साप्रा खायमनि जों चिनि मलसम युथ एसोसिएशन हयते बेलाय कन्डेम खायो जाजाकिया आबहा मथांना थों जों नायो त्रिपुरा हास्तेब शान्ति सम्प्रीति फायथों तंगचां फायथों आबसे चिनि नाहारमु ताउ रैली खालायजाक मानि लगे लगे एसडीपीयू न बा पुलिस नि कोनो कुचुक कतर आदक न डेपुटेशन रनानि आबहाय वान समर दातं बोसोरनि जरा दङ যদিও অবিলম্বে যদিও ও কয়েকদিন বিসিङ খানা সনের বিসিङ যদিও रमजागियाखे ग्रेप्तार खायजागियाखे जों तैबो कटरमा जों आन्दोलन खायनानै जों प्रस्तुत ngै दङ आबहाय हासेव तो गोबां मा तिप्रासा एमएलए तिप्रासा मन्त्रि रक दङ बरक बाय ककद सालायखा तिप्रासा रक बहायके बुतक खालायजाक मानि चप्रबजाक मानि पार्टी मुंनति जास्टिस सानाय नरक अब तो जों सालायनानै बागै जों वानसुकलाय दङ सालाय तो नायाखौ अब जों नाङाखे जों सालायनाय हायनि जों वानसुकलाय दङ बेलाबेलके हामबानि बुमं तैदिनि एसएस मथाव तामो आनि बुमंखे दयाल भक्त मलसम युथ एसोसिएशन नि सेंट्रल कल्चरल सेक्रेटारि तैकेबो मथानि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट दं बरबाय कक सालायमान नामत दङ मलसम युथ एसोसिएशन थालकुं क्लास्टारनि सेक्रेटारि आमोस मलसम दङ आव नरक स्राय खनायमान खना ताखुकनि खुक्तै जे दिनिनियाव रेली तामनि बागै खलायजागै दङ बबहाय सानमं बो पार्टी मुंनति दिनिनियाव रेली खलायजाग दं बिनि बुसिंति जों स्राय सायमाननि जायतकखा हानो हायसानानि कक कलायो चिनि खरां जों त्रिपुरा मथानि पाइथाक बाइक रेली आयंगो मान्दाय हेजामारा बर्डार आमचायो आयंगो कभारेज खायतंमानि लगे लगे जों हायनो हाय तिनि किल्लानि आथरबला आमचायो आथरबला हातिव फायसकैमानि नरक नुगैमान खाना तै सिङाव जरावो चिनि खरांगो जे मांगलिनाय तंमानि अब कथां आवाय मुं लाइभ टेलिकास्ट किल्लानि आथरबला आमचायनि सिमि नरक नुगैमान खाना लाइथांनाय 17 तारिखो जों जतन सायमानो चिनि खरां तै दालबिदाल ककथुम बेदेग्रगो आवाय मुं खालायजाकमानि नरक नुगैमान खाना जे लाइथांनाय 17 तारिख सालमारिवो खरकनै बुफा तै बसला जि बिसा खामनगो बरक नगनि खरकसा पेशेन्ट तंमानि बागै डिस्चार्ज मानमानि यागुला नगो फाइनानि नै नायमानि जरावो बरक केन्टिनो हाबै माइजाखा केबा माइजामानि जरावो कैंटीन नि बुवाग्रा तै आरो सामुं खलायनाय रक बरक नो सिकक सनामै गानागिनि आमचायनि गानागिनि थाइनि बरक नो रिंगै बरक नो बुतक खलायमानि बरक नो लाचिरमानि बरक नो इनजुड खायै अबहायके बुतक खलायजाकमानि पार्टी मुंनरक नुगैमान खाना केबा अबहायके न पार्टी मुंनति जों नुगैमान खा हासिनि कोनो पलिटिकल पार्टी कोनो
organization khorang ti se panotini Molsom Youth Association o party mungnoti justice sanai tini lahara ongkhormani jeng mangpli nugui mankha mangpli ti sanana konai jeng bwskangni mangpli simi phunu yaboi tei kisa yang ulkuk phasingni mangpli phunuk nai mankhanggang khorosuk bai association ni tei khorosuk bai kok sanani chaitok nai mangpli ti sanan konai ni mangpli phunuknani bagi ulkugo tei rally kolokma phai tongo turuk turuk justice ni sanmungo tini obohaike Killani 18 bulam jayo khlaijagui tongo kaisa kotor khadumani rally ni demand obono jelai thangnai 17 tarik salmario GB sakhamnokni canteen khorokni tiprasa tongkosong borok choprobjakmani butok khlaijakmani apati mungnoti tabukbo khoroksa phano samung sita tangnai rokna police rok romoi manyakho NCC thanani police aboni bagui tini justice sanai tongkosong tiprasarok lahara ongkhornani nangkha ang mankangka haino hai kok sanani chaitok nai association ni khoroksa dong yang kisa phaisidi pulanang nini sinimong nini bumong tei nini designation saimanani Okay, my name is Amosa Molsom. I am from Thelakung and I am secretary Thelakung cluster Molsom Youth Association. tamo demand ni bagui tini obohaike rally khlaijagui tong norokni sanmong tamo demand tamo Molsom Youth Association strongly demands arrest of canteen owner. They brutally attack on 17 February 2020. So it is not the way to attack citizen of Tripura. This is not only for our tribe and Triprasa. This can happen to anyone. So with the people of Tripura, we should be well aware of this kind of attack. So we do not want to happen to citizen of Tripura. So we came forward today organizing mass rally all over Tripura. Presently now they are organizing in Tuidu and then Dalai district. So on 17th we thank TSF, Tripura Student Federation, for helping them to register FIR in GB outpost. So today we came forward 4 cluster, Moksra cluster and then Dewan cluster and then Thelakung cluster and then Gongrai cluster. norokni demand rok jodi fulfill khlaijai engke next norokni step bo bahai ngai movement We will have a committee if our demand is not fulfilled, and then we'll go to higher authority. And then one thing I would like to request our leaders to help us to take immediate action and to arrest canteen owner. बताओ हर में Okay. On 17th they attack patient family, Mr. Chandra Singh Molsom and then his son Mr. Jonathan Molsom. So we are happy that many Triprasa support us in this rally, and then we thank Chini Khorang for showing life telecast. but kaisa question arise ngo chini norok chini Tripura ni to MLS tongo mantri tongo khorokni Tripura sabha ke yak rajak mani sal kathang borok mungsapana kok saya political kabang parties tongo regional parties tongo borok mungsapana kok saya tini norok bo hai ke non political organization ongkhonani nanga bo hai one somung khaini Sad to hear that our MLS, our leaders do not have a little words regarding this incident. So we are very much sad to hear that. So we request our leaders, our political leaders and then many leaders to support us in this rally. So maybe they do not see us as important because we, our community, are very much leisure
in number. Maybe that's the reason no one raised a question regarding this attack. But as I have mentioned earlier, I would like to mention again, this can happen to anyone. This can happen to anyone, you and me. This is serious case. We should not take lightly. That's the point I would like to mention. Bela hambai ni kok thani bagai chini khurang nai tong nai joto tahuk tei buhuk sang norok srai khanai man khana Molsom Youth Association ni adong rok ni khukti srai borok ni demand srai borok ni wansok mong borok ni nai mong tamoni bagai tini ni rally khlai jagai tong oro jeng borok ni khukti sawi man kha Molsom hodani lukurok simia thanchaka tini joto tipra sarok justice sanni je 17 February ni party mong no samung sitra tanai no romna senang nai romya hangkang ke besang tei kotor sobang khornai heba kaisa singmung ajai jak mungsapano thaisapano kok samani krei hasani dal bidal regional party ni bukhaktui regional party ni leader rok ni khuptui eba haseo kabang mati prasa tongo tiprasa MLA eba chini tiprasa minister rok tongo borok o party mung no tui police no krak sakthar mung naharna ni bagi mung sapano dagi mung rok dagi jagmani mung sakhnai manliya jingtini chini khorang haino hai 18 bulam chaini lukurok bai ringjagi phaisok paikha borok kuno political mothani belong khaya borok non political mothani bukhaktui obo khlai tongo Molsom Youth Association ni bukhaktui nugaiman khana 18 bula amchai kitingi borok ni rally tir khlai jagi tongmani ang mankang kangke buskang tayul kuk ni mangpuli rok funuk nani sai tok nai mangpuli ti senen toine aing ni mangpuli funuk nani bagai norok ojrawo je mangpli nai tongmani chini khorang ni mangpli wo 18 bulam chaini simi kathang awai mung live telecast jeng tabuk thik 18 bula hatiwo bachajak rally truk 18 bula hatini hatai je kusuk sakawo hati tongmani aro kasawi tongo Oreli ni bisingti kaisa na message ongkhori phaika tini Molsom rok yak rajak khang gang ke tei alka hoda dofa ni lukurok siring na sik tong ya ui jengti prasa jotono thancha jengti prasa jotono palbaksa ke khorang ti salaina nango abo haino kaisa message tini Molsom Youth Association ni bukhakti ongkhor phaimani jeng nugui mankha norok nugui mankha na jeng tabuk
आथुरबला हातिउ बासाजाक आनि याक्सि याग्रा तिप्रासा मैखोथों फालनाय मानैखोनै फालनाय फालनग्रनाय बानिया खालायनाय रक yang नरक बासाजाक नुगैमान खाना बेलायखेवाना मानि कगबनो हासेव जों मलसम रुपिनि कलय दे बरमा नै दाल बिदाल 19 दफानि लुकुरक चिनि हदानि बररक चिनि बंशनि बररक के याग्रजागिया हनै जों सिरिं सिरिं तंलायो फियाबा निनि दफा निनि हदानि बररक याग्रजाक फुरुक आफुरबदा जों सिरिं सिरिं तंलायनाय आबनि बागै जों थानजाके जत तिपरा सारक सामुं सितर तांनाय रक न जास्टिस रमनासे नांनाय जास्टिस मानाना नांनाय पार्टी मुं अ पार्टी मुं सिमिया हासेव गोबां पार्टी मुं दङ ताबुक ब कालप्रिट रक रमजागिया ताबुक ब जास्टिस मान याबो हाय पार्टी मुं रक दङ अबो हाय पार्टी मुं रक दङ एसडीएम बथारजाका पुलिस कन्स्टेबल बथारजाका सोशल एक्टिविस्ट बथारजाका पलिटिकल लीडर बथारजाका फेबा बथारजाक मुंरुनि कायसापन जास्टिस मा माने आबो हाय मांगपलि चिन्थानि कासायाको आबोनि बगे आबो हाय पार्टी मुंरक ताइता पार्टी सितुं आबो हाय पार्टी मुंरक बोसांनि जराव ताइता पार्टी सितुं हनैनो दिनै मलसम यत एसोसिएशन नि बखाक्तै कायसा कतर आथरबलाम चायो कायसा रेली खादुमानि रेली खलाइजाक तमानि नरक नुगै मानखना अ मांगपलि रक जों नरक तांगै नरकनि बोसां तुबै फाय हिमाले हासिनि लुकुरक ताबुगले जरा फाय सक पाइका जों सिसानानै ताबुगले थुमानि बासावै ताबुक फुं आइजाक हायके जों चिनितिपरा सारक जों निनि आनि हनलायै बनि दफा नै हनलायावै आरो कम्युनियन नासिगियावै सामुं सित्रा तांमानि हिंगाके सामुं सित्रा तांमानि जास्टिस जे इंडियन पेनल कोट जे माजरा तंमानि आबोनि बुस समजांनानि नांगौ आबो हाय सानमुंगनो तिनि मलसम यद एसोसिएशन नि सिकला सिकलि रक आदं रक तिनि लाहारा अंखरनानि नांखा फियाबा बरकनि बखाक्तियावबो खनाय मानखा हासिनि कायसा पलिटिकल लीडर फानो कायसा स्टुडेंट अर्गानाइजेशन फानो कायसा मथा पानो जे मलसम यद एसोसिएशन नकारै खरकसा पानो कायसा मथा पानो खरां तिसा माने आबो हाय पार्टी मुंक्रि आबो हाय मांगपलि क्रि नरक नाय दङ जराव आथुरबुलाम जायनि सिमि आथुरबुला हातिनि सिमि चिनि खरांनि मांगपलिव कथाङावाय मुं एबा लाइभ टेलिकास्ट जों अरेलि पाइमानि यागुलो बरक बबो हायके प्रोटेस्ट रेलीनि खरां तिसा एबा मेसेज दानारक आबनो जों नायनानै जायतक नाय मांगपलि तिसानाय प्रबिते अमलनि लगे रनजित आं चिनि खरां We want justice! We want justice! Tripura shall long live! Long live! Long live! We long live! Long live! Long live! Tripura shall long live! Long live! Long live! We long live! Long live! Long live! We want justice! Justice! We want justice! 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 We want justice! Justice! If we ain't long live! Long live! Long live! From love to the north! To the north! To the north! From love to the north! To the north! To the north! We want justice! 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 If we ain't long live! Long live! Long live! If we ain't long live! Long live! Long live! From love to the north! To the north! To the north! We want justice! 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 We want justice! 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 Tripura shall long live! Long live! Long live! We ain't long live! Long live! Long live! Tripura shall long live! Long live! Long live! We ain't long live! Long live! Long live! We want justice! 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 We want justice! 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 Everybody long live! Long live! Long live! Everybody long live! Long live! Long live! We want justice! 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 Strong love to the north! To the north! To the north! Strong love to the north! To the north! To the north! Everybody long live! Long live! Long live! Strong love to the north! To the north! To the north! We want justice! Justice!
Malik गिरफ्तार करते হবে করতে হবে লং লেফট প্রশাসন আয়ু লোক बोल सुनता नहीं तेरा बात बोल सुनता नहीं तेरा संजय सिंह बोल सुन ले ऐसा पहुंचे तो थान बोल सुन कैंटीन मालिक नहीं है तो सिंह गिरफ्तार अपन धोनागढ़ कैंटीन मालिक गिरफ्तार धोनागढ़ बाइले संग्राम बाइले संग्राम कैंटीन मालिक गिरफ्तार करते হবে बाइले संग्राम बाइले संग्राम बाइले संग्राम Sepulai kantin konta malik ngai ha je aisupui tribaiko khumi chandra singh mol somle aisupui jonathan mol som moyang je sur na benin je hanapan ha kantin pumanga nang he ta singnina sapek launin auni hi 18 blak gongrai cluster thalakung cluster Mahasara cluster kanong Dewan Sara cluster munka jehi against eng tohi he against really thona kon he Molsum Youth Association senior advisor pu Romni Kumar Molsumang ha chong bauka baunika rilang ta singin atun jopi ga sang sampui ngai kok progle bagril taiti mol somchong laril tadai to thangnai 17 Februari 2020 Agartala GB Hospital Canteen ni nokphang te boni kormachari rok
चंद्र सिंह मलसमबाई बनी साजला जनाथान मलसमनो borok mai mui san mani bising tei torko bitorko laika boni bising tei no borok butok klaika tei sikok banok kha aboni bagai no a canteen malik tei boni kormachari borok no immediate borok no greptar na ning thang hanai cheng dabi jano ko tai buskango triprasa rokni sakawo omai khe gotna ta gote thung karon sung school college bazar office hospital university tei ব্যবসানি বাগৈ जों টাউনাव मा थाङो आफोरावबो जेन बोसकाङो तिप्रासानि उपराव अमायखे हामला तांथों जों जातिनि बिरोधिया जों धर्मनि बिरोधिया जों जे दुसिनि बिरोधि जे व्यक्ति जायाराय दाबाय बरक हामिया बानगै बुतक खायमानि आबनो सि जों बिरोधिता खायो जों केनो जातिनो जों बिरोधिता खाया जों जतनो जों हामजागो ते सिनि त्रिप्रासाते एमये त्रिप्रा हास्तेवो तंकसां जों नायो वालाय बुलाय तगलाय आबो जों नायया आबोनि बागैनो जों दिनै अ रेलि बिक्षोभ मिছিল जों खायना नांखा अमहाय ओंखांखे जों बेलायखे किरिमा थाङै हुंखे जों जतनो जत जागा थांनो नांगौ लायसनो नांगौ सायजुंबो थांनो नांगौ दलखैबो थांनो नांगौ आफोरावबो जों हामिया बानगै बुतक खायमानि अमखे बेलाय जों बानामानि अतर आबोनि बागैनो अमहाय सिचुएशन अमहाय परिवेश न बन्द खालायनायनि बागै सिनि प्रशासन पुलिस प्रशासन नि थानिबो जों सुबासु सानो सिनि माइनरिटी नि जे राइट संखालुगुनि जे अधिकार बनक रक्षा खालायनि हंथों आबोनि बागैनो जों अ साया बर' रंनो जों रमनानि बागै जों दाबि जानांगौ ताय बोसकाङो जों जत जों खाकसांखे सान्तिखे जों अ हास्तेवो जों दंमाननातैखे सिनि दाबि ते अ बर' रंनो जों रमयांखे ते बोसकाङो अतरमा चबाओ जों अंखरनाय ताय जों बायद उंनाय एंके चिनि रेलि असुक सावैनो जतनो खुलुमै आनि ककनो अरनो मथाक्रखा हामबाय Tiprasa ayo loktung Tiprasa ayo loktung Tiprasa ayo loktung Tiprasa long live Tiprasa
most senior teacher. Senior student काम के किया रखा है पूरी जगह. Out of 16 students, 98% they have passed. Kabangma item rok tongo, dancing tongo, singing practice tongo. In future, we'll progress more. We need your cooperation. In the future also, with the teachers, we will work very hard. First batch थाने बसरो माध्यमिक candidate आसुखा ताकला second batch दङ अमथे हैकेना जों भबिष्यत बेबो higher class थानानै जों वानसुलाय दङ जों society development आबो नाय दङ. Come, let us work together. Let us promote our society.